go bjalo magagesho ke gone bjela gona re emeletša sefofane se magagesho se betha metsotso e seswai go tšwa go iri ya lesomepedi dumelang ka moka magagesho gotlhe mo le ka ba le gona diprofenseng ka moka tša go bopa Afrika Borwa ye le go tšwela ka ntle ga a melelwane ya Afrika Borwa re a le dumediša ke le dumediša ke na le tlhatlhapho ke motho wa mokgoši wa mosegare maphutila mola ke le dumediša ke na le karabo molomo magagesho ka moo go tša digital ke na tlhokometse gore tšotlhe di kgone go ya moeng gabotse nna ke moloko mašamaite a bokone ke lona le phika le tswalelang wape ga le tswalele kgomo fela batheletšwe re leboga mananeo ka moka a fetilego pele ga le ya le gona re tsene lenaneong la rena la dipoledišano la mošupologo segagesho se na le go phethagatša polelo ye nngwe šebile e phethagetše magagesho mmolelwana wa segagesho wa gore fegololang se borala ka gore mampša re lapa melao presidente o letse a tsebišitše kabinete yeo a yago go šoma le yona go eta dikgoro tša mmušo pele baetapele ba a ba kgethile go batšwa mekgatong ye lesome ya go fapana yeo e dumetšeng go bopa mmušo wa botee e le go government of national unity se ile sa tšea nakonyana ye teletšana ka gore kabinete ye gore e te kgone go tsebišwa ke ka ge ba le ba Democratic Alliance e le go karolo ye nngwe ya mmušo e be e bonala o kare e nyaka go ba le seabe se segolwane ka mmušong wo wa boteng African National Congress e abetšwe diposo tše 20 mola Democratic Alliance e abetšwe diposo tše tshela mola tše tshela di ile tša fiwa mekgatlo e mengwe e mennyane ye le yona e akaretšwago inkata Freedom Party e kgonne go hwetša diposo tše pedi tša ditona le tše pedi tša batlatšatona palomoka ya ditona tšeo presidente a di kgethilego ke 32 mo presidente ga bo yena a boletšego gore leano la gagwe le legologolo e be le gore a fokotše kabinete ye gomme ka baka la gore mmušošoko wa botee leano leo la go fokotša kabinete le namile le padile go na le ditona tšeo di builego le tšeo di paletšwe ko go boya bao ba paletšwe ko go boya ke ba ba latelago Dr. Naledi Pandor, Bheki Cele, Nkosazana Dlamini Zuma, Lindiwe Sisulu, Pravin Gordhan, Thula Sizwe, Thulas Nesi, Ibrahim Patel le Thandi Modise ke bao ke ba boneng gore ba bona ba paletšwe ke go beša wa tuka go boya ka kabineteng ya president ge e le Phemi Majodina yo e bego e le sefepisegolo se ka go African National Congress ka parlamenteng o tla ikarabela go kgoro ya meetse le kelela tšhila yeo e bego e swere ke Senzo Mqunu yo ga bjalo a filego kgoro ya maphodisa tona e ntshwa ya kgoro ya temo e file moetapele wa the Democratic Alliance John Steenhuisen e tla re go sasa magagesho ka la bobedi ditona ka moka tšeo di thwetšwego tša kgona go tšeišwa kano gore na bona ba tla ba le maikarabelo a mohuta mang go ya go šomela mmušo wa rena wa Afrika Borwa lefapha la kgwebo le bonala le thakgetšwe kudu le ke go kgethwa ga ditona tše ka mokgwa ba ba kgethileng ka gona go bonala le ikonomi ta thakgalanyana go senene ka baka la gore ikonomi e belebeletse gona ka mogo matlotlo ba bušamang bjale ba bušitše Inokodonkwana yo a nago le batatši ba babedi ke e gomela gona mo le sa theletše Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa e kwa gorena ke emelela bja motheletše re namile re tsena lenaneong la rena la dipoledišano la lekgono mo go Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa batheletše nnete ke ene ke fetšang go le botša gore ke mošupologo le kono letšatši la mathomo la kgwedi ya mosegamanye e le go kgwedi ya July kgwedi ya kgolo ya mogalabe Dr. Nelson Mandela e le go mopresidente wa rena mathomo wa pušo ya democracy ka monana eo re no golofela gore le lena batheletše dilo tšeo le bego le di beakantše mo mafelelong a beke di le sepeletše gabotse bao le sego tša le sepelela gabotse re no re madišo magagesho tšatši lengwe o tla ba loka e le mantšiboeng a ba lebele gae ke fetša go bontšha mopresident Cyril Ramaphosa a tsebiša kabinete ya gagwe ye ntshwa yeo e bego e emetše ka titele yo kgolo le ge go bile le titelego mo le mola nka se ke le ka go lebalela ke ba bantši kudu ke le ba 32 nka se lebalele bona ka moka magagesho e fela go no le ngwathelanyana ga nnyane e nka no re mo le mola ka re bona Dr. Aaron Motsoaledi yo e bego e le a etile pele kgoro ya merero ya selegae ga bjale o boetse ka kua kgorong ya maphelo go mmeta ba ena tona ya maphelo
go mo motatsi wa gagwe ta ba Joe Phaahla yo e bego e le tona ya kgoro ye e le go yena Joe Phaahla go mmebjale e ta etwa pele ke yena Dr. Aaron Motsoaledi tona ya tšhireletšo ke mme Angie Motshega gore wa tlhokometseng masole a naga ya rena ke Angie Motshega yo a tla thušanago le General Banty Holomisa bjale ka motlatsi wa gagwe Paul Mashatile o sa boeletše mona maemong a gagwe a botlatša presidente e le go maemo ao bontši ba ba nagana gore a ska ta fiwa John Steenhuisen bjale ka o mongwe wa bakgathatema mmušong wo wa boteng e no ba ka boripana magagešo ge le ga o no le ngwathela gona ka baka la gore ba bantši le bone taba e ge presidente a ba bolela ile ya tšea nakonyana ba dile ta thoma ka area senyane bošego ya tsena ka area senyane ya ba batamela go thoko tša bo area lesomomong ka kakaretso magagešo ke le ga e ke bontšhitše African National Congress e tšere diposo tše 20 tše tshela ke tša Democratic Alliance tše tshela tše dingwe di filwe diparty tše dingwe tše e le gore le tšona di a ikarabela ka mara party ya boteng go retetše gore banna le basadi ba ke bolelang ka bona ba go sasa ka la bobedi ba ye ba enišwe e reng ke se ka dika magagešo e reng ke se ka dika lebakeng la bjale ke nyaka go etela Professor John Molepo gore sepetša leeto le ga botsenyana gore re kwešiše ka baka la bo Dr. Molepo bo Professor Molepo ba dukametše man taba tše ba dukametše ba dula ba di lebeletše ba sepela le tšona ba di lebeletše Prof Madumešia ke a le dumeditša tobela bo sele Prof re nyaka go lebega sebaka se le reng ka metlha ge re le kgopelelano ba gona Prof putšege kgolokgolo ya mathomošeng ka kakaretso le bona presidente a panne kabinete ya gagwe gabotse e ya le kgotsofatša ke dumeditse le batheletše ba Thobela FM go ya ka nna go be go le boima for mopresidente gore a felletše a tliša kabinete e ke tshepa gore le ena se kabinete wa e ratago lebaka wa ke ra se kabinete wa fela a e ratago ka lebaka la gore maina a mangwe a ba mo tlišeditše ona a se maina a ratilego ka go bola gore from the DA from the IFP le ona mokgatlho mongwe o tlisitseng batho a se ba a ba khethilego ene tla gopola gore also le yona cabinet e diragaletse a khethile mo o lebeletse dilo tse dintši a lebele mabaka o tshwana le gore batho ka magara internal politics of the ANC gore if a tlosa Blade ka feletsa tlisitse di-alliance or di fela di motibiša if a tlositse Gwede Mantashe a ka feletsa bile le mathata le ba unions dilo tse dintši tse ka feletsa a di lebeletse internal fight tsa ANC o lebeletse le gore di-skills di bomambo ba le bokgoni o na le bo mongwe a dikwane le yena tse a feletsa di dirile o ka ipotsa gore why a feletsa a di dirile taba ya go tshwana le gore o tlositse Thembi Nkadime Mokokta a very important ministry because of Kimo fellow bolelang ka di local government le magoši so e bile boima a se thato ya gage le ena o ra fitlhelele mo a fitlheletseng gona go ya ka nna nka re na feletsa a balansa tse di leng gona mara re le setšhaba re feletsa re lebeletse gore a nna batho ba over 70 over 65 ba sa batlang mo kabineteng ya gae re iputsiša le tsona di-question tsa go tshwana le tsona tse bjang botse gore Prof yena ba bangwe ba ba sekaseke ba ditaba tše tša dipolotiki ga mmogo le setšhaba ka kakaretso e ba gopola gore e ba nagana gore presidente o tla fokotša kabinete ye wena o fetša o bolela gore kabinete wa re ke kgolo le reng ka kgato ye ya gore o khungwetše diposo tše dingwe di nang le tona a na le batlatši ba babedi taba e bolela eng like ke boletse gore e bile boima for yena lebaka la gore ke dilo tsa di-deputy ministers and then maybe ka tšatši le lengwe re tla bolela botlhoko ba bona di-deputy ministers go ya ka nna o manager dipolotiki tse di leng gona mo yona mo ANC and le gona o nyaka gore kabinete bontši e be batho ba ANC ka di-proportion a re lebeleng why ke re bjago gore a tlose banna ba bangwe or batho ba bangwe mo ANC a ba se ka ba fa diposo a se ka ba fa di-department e ba gore batho ba ba sa fiwang ba tlo boa mo mokgatlong wa ANC ba rebela ke ra gore ba boa ba lwa
le yena gore ba feletse ba motlose mo di-positioneng. So bjale o bona bokaone yena a ba fe mošomo wa bo-deputy minister gore a se ka ba leša. Mara se sengwe se se laetšang se se kušang botlhoko ke gore bontši ba di-senior politician ba re tsebang gore ke ba bagolo mo dipolotiking ba ba juniorizitse in terms of cabinet. A re lebeleleng di-former premier tsa mo Limpopo, already some of them are deputy ministers. A re lebeleleng ke tse dintšhi ka o tlhašisang tsone tse a di rileng o tshwana le portfolio e nkare ya Poli mo ba mo fileng deputy minister o tshwana le Castle Mathata. The former premiers wa di juniorize o ka iputsisa gore why a juniorizitse Castle Mathata le ntate Chupu, why did he juniorize them, especially if ra lebella gore this province ya Limpopo ke yona e family more than all these particular provinces. Prof Nkombutse ka baka la gore go na le di-party tse dingwe a se a di akaretse ba gona ka mara Government of National Unity wa o tshwana le bo Rice Mzanzi a se ba akaretswe ga botsebotse o be a gapeletša gore a tlhakantšhe batho ba ka moka ba be le diposo ka moka. O tla lebelela gore but di-position tseo di fileng di-political parties ke di-political parties tse di kgonnong go šoma bokaone mo di-electioneng. A rebele DA, IFP, PAC le yona ke a kwešiša gore le yona o be a e file, but if wa lebelela ntho ngwe ke e ratileng ka yena especially ka di-opposition a re lebeleng PAC is the mokgatlho o fela o bolelang ka land o e file yona land. Ra lebela IFP le yona o e feletsa e file dilo tsa matona tsa dikgoši o e file yona. So o ya ka nna ke mo ke boneng kare o dirile bokaone ka o fa bona batho ba, but majority of bona di benefitile mo yona mo GNU ya cabinet ya president, but ba ba seng gona ka ba lebaka la gore di-vote tsa bone di ile tse nnyane le impact eo a tshepe gore ka feletse e diragala ga o tshwana le bo Rice Mzanzi, they are new, and then tla gopola le president ya Rice Mzanzi during the election has been critical more Ramaphosa. I think ilo tsa fela a di dibeletse mozo. Mpotse go na le ba bangwe e ba e buša gona mara president o tlhatlhwa keng ge a šalela a tšeao a beya mo o a ba tseba batho ba na goba wena bo bolela taba engwe mo prof o re o ba a botswa motho mo ka nako tše dingwe gore bona lokela o fitlha lebakeng le o nagana gore ditona tša di kgethile o be a tlhatlhwa keng o ba tseba ga botse goba o be a botswa ke ba mekgato ya bona. From the DA, he did not have a say. IFP, Havale, Liseka Sibulela, PAC, Leona, Yagetin, McKinsey, PA. So we are kana Nasem Napoleoka, but Bamukishi Mavisto. Here, Molepo, Uta Namo Home Affairs. I'm Kurukwan and Gawad. But Hele ANC. Ke mo a bileng le matla a kgona go bona gore a ka feletsa tšhentšhitše a beile mang kae le kae, but le gona di-internal ANC deployment committee e ba gona le yona e fela e boledišana le mo president gore na re ka rata mang a bileng mola, and o tla gopola gore le batšha le bona ba rata gore ba ka feletsa ba tepona mo diposong. Re bona bo Zuko Kolumbi Mkhau ke bontši ba bona ba tseneng gona mo cabinet, but se sengwe se se nkgatlhileng gore bontši ba DA ba rometse young people gore ba feletse ba ya mo cabineteng, but also le ANC le yona e feletse rometse batšha gona mo cabineteng. Nkombutse o ya ka wena o nagana ke bo mang bao ba bego ba se ba swanela go akaretswa mo kabineteng ye mphe le gona re lebeletseng gore wa se ka tsena. Nna ne ke lebeletse gore monno bo ba reng ke Blade Nzimande nna tshwanetse a ikhutse man. Ne ke lebeletse le Gwede Mantashe ka feletsa a ikhuditše ka lebella le mme Angie le na feletsa a ikhuditše mme Angie ke khale a le mo cabineteng ke a tshepa gore ha sa kgona the driver because of he's been in cabinet for many years. So se la ja gore bontši ba bona ke bona hana gore especially the old people ke nana ke bona nna tshwantse ba khutše especially ba bona gore DA e lokela batšha.
so ne ke nana gore ba ka feletse ba tlisitse ba promotile Buti Manamela ba mo file Minister of Higher Education because of why I understand ke khala a le hona mo departmenteng le fapheng leo. So now ya ka nna o ne le tse dintja ke kwana le mo president a re lebelle Thembi Nkadime na dira bokaone mo ntwe ya Khokta why a feletsa motere a mo change a mo disa so ke tse dintsi tse ke di lebeletseng gore mo president if na rata ntwe re ke stability le continuity ne ke re go ya ka nna ba bangwe nna tshwanela a sa ba change o tshwana le Buti Manamela ke khala a le mo departmenteng ya higher education gore a kre promotion fela ba no feletsa ba mo dira minister ya higher education ne re ka bona tswelelo pele le continuity e leng gona mo South Africa. Ngombuzo ba nna le basadi ba re ba lebeletse le rena motho mo magomong a rena mo fase go na le ba o ka re go ba kgona moshomo kudu mo e le goreng ka metharelano bona ba boelela diposong tse dingwe go ba iswa go tse dingwe re ka iputsitse gore ba tshwaretseng president o tshwana le mma enji re ka iputsitse gore ke eng se ba tshwaretseng president but le performance o fela a lebelela gore a na ke bo mama khona o performa mo mafapheng a bona but also le intungwe batho ba re tshantse re ba tlhaloseng setšhaba ke internal politics sa ANC because of ratsiba gore mo ANC if wa toucha molepo wa toucha mashamait o ka feletsa o wele o le mo president so lo tse feletse bjalo o fela a di lebella that's why a feletse a loketse le bokote mantashe le bo blade batho ba ke ba khale ne ba feletse ba tswile mo yona reng mo ANC mo cabineteng ya hae but wa tseba gore once aba touch o ka ba feletsa bile mathata le SSAP aba le mathata le ntwe re kere labor unions because of gote mantashe so ke lo tse dintsi tse a feletsa a di lebella le na o lebeletse gore mo portfolio mo yona mo ngwageng e a tlotla mo yona a ka tshwenyega that's why a batla di force tse di ka feletsa di mo thusa gona mo NEC o le gona mo ANC. Ngombutse prof wa tseba ke na le go nagana ka mogwana o mongwe go ka lebelela poso e ya tsa maphelo e be tshwere ke Joe Phatla wa o tswana mo Limpopo re nagana gore aowa o itshwere shwe ebile go nne o ta le NHI o ka di sepela ga botse mamutla ba re ko wena deputy minister monna tona eta ba Aaron Motsoaledi ga botse batho ba o nagana gore ba tla thushana go o mongwe o dore ai kore botse flume ba ntse ba sampone botseng that's why ke boletse gore nka re ke balancing act yone go sha botlhoko gore wa tseba gore nolo a cabinet member bjale ke sale deputy remember deputy ministers aba safe mo cabinet ino ba gore ba no fela ba thusha le gona if mo minister a khone ba kwa ka minister nthusho deputy minister nthusho nna ke lapile so era gore ke demotion but anna o dumela demotion because of how le cabinet go gopola gore ona le di perks tse re bolanga di blue light office le tlo tshwana le tse bjalo o ya ka wena do you want to be an ordinary member or ka feletsa o ba o le a deputy minister I think president was trying to accommodate them because o ba ratile most mo administration e la ya o feta o no bona re ke ba lokela gore ke ska ba bya gae bona prof bane pele ga ge president a be a bolela gore o tlo tsebagatša kabinete ya gagwe re be re kwa lefetlanyana le lengwe la gore o ka re economic freedom fighters o ka re bjale e emiša letsogo e nyaka go tsena nkompotse bokamoso bja MK le bokamoso bja EFF e ya go ba bofe go tše ka moka tše ge di diregile ka mokgwa di diregileng ka gona re ke starte ka o ba fa advice gore nna ke le bona ke re a ba šome mmogo ka lebaka la gore South Africa e wa lebelela a rena ntho re ke strong opposition ka moka le moka ba ngapana so if EFF le MK ba šoma mmogo re ka feletsa re bona tswelopele ya opposition why ke re bjalo DA ha e se tlo ba opposition because of ba mo governance tla be ba busha so se ra gore EFF le MK tshantse ba šome mmogo ba khona gore ba feletse ba lela ditukelo tsa batho ba rile mo South Africa but also ngwe botlhokwa gore EFF in this thing is the biggest loser again because of ga ina ministry ya o governor why ke re bjalo o tla gopela gore batho le bona ba feletsa ba lapa ka EFF ba nyako bona gore EFF e fitsene mo mmusho e ka feletsa iretseng setšhaba le bona ba nanya go bona progress ya EFF so why I'm saying is also the biggest loser because of PAC economic a ministry EFF was supposed to get
two ke nagana gore during their negotiation they were supposed to ba itehambotse ba ikokobeditse before ANC ka feletsa e nagana go berekisana le yona re re ke DA. Re tla mafelelong nkompotse batho ba kgethilwego ba o tshwana le bo IFP ba o tshwana le bo DA ya le ga ditona batho ba e be le strong opposition e be le makoko a ganetšo go fitlha lebakeng le o bona gore ba tla lebala tšeo ka moka tsona ba thoma go šomela setšhaba he monna a ija wa lebala mathata a batho so ke nana gore le bona ba ka feletsa ba le mathata ya yona ya gore he ba le mo pushong ba ka feletsa ba lebala gore ke di opposition they did not get majority ba kre ba goditse di shiti tse nyane so ora gore ba be botlhale ba berekise yona department e go trya go khatisa setšhaba gore if le ka re votela gape re ka feletsa re le bontšha tse kaone so they must always be careful gore ba lebelele gore this thing ya cabinet ya GNU is ka ba kometša ka gare ba feletsa ba lebetse setšhaba se se ba khetilego. Professor John Molepo re lebogile go dubolešana le wena monna ya gešo kabinete bjale e gona re ta bona ona o ya kwa pele re ta khumana ditirelona re a leboga leboga nna ke re sa tlo bona mathata le reshuffling di sa tlo ba go o sa theletše Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa ba theletše ba re le reshuffling e ka no ta ba gona la bona ba re wena botsebotse re bobile a re sa go beya mo re o iša ka moo